We are team 2, jina Nathan. I'm Shannon. Jena Justin. I'm the nervous one. I'm an absolute wreck. Dan li ktar wieħed naħseb li hum qareb minna. Mhux vera. Mhux vera. U jiena naħseb li ktar wieħed li ninkwieta li nkun rid kollox eżatt sew, you know? Is the bed still on? Ma droga ma ħasina tajba x'ma tlifniex. Lejna drogas! Oh no! Għandek dubju. Għandek dubju żgħar daħal ħeġri issa, fem? Normali. Xej, kif nagħmlu s-soltu? Marriċ. Poli kalma. Pol, ħares lejja. You know, like, dik xejdu hologram. Għalma tejsak għandek film fuq film, xaħġa frattu kbira, le? Eżatt. Dik astral projection. Astral projection? Il-lines li kellna ġast puppar mejnijom and Għara, kif spiċċajna x-xena għet, alright, this feels good. Issa soltu I always self-criticize ħafna. I did, imma xorta, kelli dak il-feeling, okay, I felt that this was. Il-team ta' Carlos trabaħla ta' fuq sanduqa li kan nħossu li hija l-iktar waħda powerful għalina, imma doubt hija l-istess, b'saħħitha daqsa, tista' tgħid illum naħsebek ma kienx aħjar mill-oħra. Definitely, yeah. I think that was the Really? most rawest and the most we've ever done for that scene, so. Did you give Donald Miller wine to drink? Int qatt ma għamilt xi ħaġa ħażina, sister? Yes. Dnub mejjed? Yes. Inti dik it-tarka tiegħek mhux vera. Li titfal il-ħmiex qabel li nitfalek ftijak. Min dan kollu taf x'ħanieħu? Xi jikla ħabs. Zekk jispiċċa waħdu, tispiċċa teħdu ċiti jew ommi, jew jispiċċa f'xi istitut. U jien nispiċċa bla skop ta' xejn. Dak li ħanieħu jien. We all have the same drive and passion for acting. Naħseb dik taqadna ħafna flimkien. Jena, ma nafx kif kellem sewwa, imma no, don't put me on the tajba immens. Yes! Kuntenti għaliex qatt ma konna nimmaġinaw li ħanassu hawnhekk għalkemm ħdimna tlieta li aħna u tallajna xogħol sabiħ kif tal-aħħar.